Pasika nziza ku bayizihiza mwese aho muri hose mudukurikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi tariki 5 Mata umwaka w'2026, tukaba turi ku munsi wa 95 mu minsi 365 igize umwaka. Byumvikane ko hasigaye iminsi ibarirwa kuri 270 umwaka ukagana ku musozo. Ndabasuhuje, njye banyita MC Derrick. Kuri uyu munsi Arikepiskopi wa Kigali Antoine Karidinali Kambanda yagaragaje ko kuva ku ya 7 Mata kugeza muri Nyakanga 1994 u Rwanda rwasaga nk'urubambwe ku musaraba kubera ibihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 rwacagamo. Abantu batakaje ubukristu bahitamo kwica bagenzi babo. Ubwo yari mu gitaramo cya misa ya Pasika mu ijoro ryo kuwa 4 Mata 2026, Karidinali Kambanda yagaragaje ko Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yabaye igipimo cy'ibura ry'ubukristu, aho abantu biciwe kandi bagakomeretswa na bene se. Yagaragaje ibi mu gihe u Rwanda rugiye kwinjira mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yasize abarenga miliyoni bishwe mu minsi 100. Karidinali Kambanda yavuze ko mu gihe cya Jenoside abahamya b'ukwemera babaye mbarwa batatira igihango, ndetse igihugu cyisanga mu bihe nk'ibyo Yezu Kristu yanyuzemo abambwa ku musaraba. Yagize ati Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye nk'igipimo cy'ibura ry'ubukristu, ukwemera n'ubwangamugayo. Abahamya b'ukwemera babaye mbarwa, igihango cya batisimu henshi kiratatirwa. Kuva muri Mata kugeza muri Nyakanga 1994 u Rwanda rwasaga nk'urubambwe ku musaraba. Yongeyeho ko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 hari benshi bibazaga niba bazasubira mu kiliziya barakomeretse mu kwemera, ariko Imana igacisha ubuvunyi bwayo mu bihe bikomeye, Jenoside igahagarikwa, abantu bagatangira inzira yo kongera kubana mu mahoro ndetse no kwiyubaka. Yagaragaje ko iyobera ry'urupfu n'izuka rya Kristu bitanga urumuri kandi bigakomeza abantu muri iki gihe cy'akababaro u Rwanda rugiyemo. Yavuze ko Yezu ari we wunze ubumwe kandi ububabare bwabo igihugu cyibuka nawe yabugize ubwe kuko bababajwe nk'uko yababajwe. Asaba abanyarwanda kwibuka bakomeza abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 kandi bagakomeza kunga ubumwe. Karidinali Kambanda yashimangiye ko Imana ariyo yunamuye u Rwanda ikaruha abagabo n'abagore babaye amatara yaka mu ijoro ry'icura burindi, barimo abanze kwishora mu bwicanyi, abagize abo bahisha, abatanze ubuzima bwabo kugira ngo bagire abo barokora n'abandi. Yagaragaje ko abo ari abahamya b'urukundo n'ukwemera. Asaba abakristu gukora icyunamo mu rumuri n'umutsindo wa Pasika kuko bizatuma bibuka ko kwizera ko abapfuye bataheranwe n'urupfu ahubwo bazazuka. Yasabye gukomeza gusabira ku Mana abapfuye ndetse bakagira umutima ukeye, bagatsinda urwango, ivangura n'inzika, kudaheranwa n'ikibi, kandi bagakomeza gusengera akarere u Rwanda ruherereyemo n'isi, basaba amahoro no gutsinda ikibi. Inshuti bakunzi, mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Reka nizere ko ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko. Tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.